wọ́n náwọn ò ní gbà o àfi káwọn ò sí bọ́dà o wọ́n dẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run má fi bí pa wá ní lóòótọ́, ẹni bí bá ń pa kò sára tí ó lè dánwò. Ìjọba Nàìjíríà, pírẹsidẹ́ǹtì wa Muhammadu Buhari, ẹ bá wa wá ohun ṣe sí o. Ṣé ẹ rí pé ó ti dójú ẹ̀ báyìí? Ṣé ẹ rí pé lóòótọ́ lè bí ń pàlọ́? Torí ẹni tẹ́bí bá ń pa ò nọ́mà o, ẹ má jà parọ́ fúnra wa o. Tá bá fẹni tí ebi ń pa wéwèrè ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ o. Torí gbogbo nǹkan tí ó máa ṣe lódìlódì ni ó máa bọ́ sí o. Ìyà ń jara ìlú tá a bá ní parọ́, ìyà ń jà àwọn èèyàn púpọ̀ ní Nàìjíríà báyìí. Gbogbo nǹkan ló wọ́n gógógó, àti jẹun ò rọrùn mọ́. Ṣé ẹ rí báyìí, àwọn ọ̀dọ́ lọ bẹ́ síta báyìí, wọ́n kojú àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù wípé àfikún kò lẹ́nu bodè o, kó jẹ́ ó máa wọlé lọ́pọ̀ yanturu. Ẹ bá wà wá mú sí sí o, ìjọba Muhammadu Buhari, torí kò yẹ kó máa lọ bó ṣe ń lọ yìí o. Bẹ́ẹ̀ ni, tẹ́ ẹ bá gbàgbé, olóyè Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ tó jẹ́ ajìjàgbara fún Yorùbá nation, wọ́n ti sọ rí nígbà kan wípé tí ìyà yìí báyìí kọ̀ǹtínù báyìí, tí ìyà ń jẹ ọmọ ìlú báyìí, tí ìyà ń jẹ Yorùbá báyìí, àwọn ò lọ sí bọ́dà o. Olóyè Sunday Igboho kì í ṣe jàǹdùkú o, ṣùgbọ́n àánú aráàlú ló ń ṣe é. Ipò sì wá jẹ́ tẹ́bi ń pa aráàlú báyìí, tẹ́yìn ìjọba wa tẹ̀sí ń wòran. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olórí wa nínú ìjọba nílẹ̀ Yorùbá, bíi sínétọ̀, bíi gómìnà, bíi house of rep, títí tó èdè orí kánsílọ̀, tẹ́ ẹ̀ sì rí mu ṣe sí. Àánú aráàlú ló ń ṣe olóyè Sunday Igboho. Ṣùgbọ́n lẹ́nìí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn bọ́ìsì bẹ́ síta, wọ́n ṣí bọ́dà ní tipátipá. Ó dìbò lọ yá mi. Ọlọ́run kó ṣàánú wa Nàìjíríà o. Ìjọba bó ṣe ń rí yóò wù wá o. Ìgbésí ayé ìrọ̀rùn ló wù wá ká máa gbé. Torí pé ètò ààbò ó ṣe pàtàkì. Torí bọ́dà tó ṣí sílẹ̀ yìí sìn, kò sí ohun tí ò lè máa gbabẹ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ wọ́n lè kó mọ̀ wọlé, bẹ́ẹ̀ wọ́n lè kó mọ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ lóúnjẹ náà lè wọlé, bẹ́ẹ̀ lóúnjẹ lè jáde nírọ̀rùn. Ṣùgbọ́n ètò ààbò wa ó ti mẹ́hẹ̀ tẹ́lẹ̀. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa ni o. Ibi tá à ń lọ ò jẹ́ wa báyìí o. Yorùbá nation, Yorùbá nation, Yorùbá nation tá à ń fẹ́, tipa ò sí ń bẹ̀ yín náà gbélé wa lọ́wọ́ ẹ̀ fún wa ní nǹkan wa ká máa lọ. Kí kálukú dọ́mù yẹ́ ẹ̀ gbé. Ẹ máa ṣe àti ṣì náà. Shey una don see am with una eye now. Yoruba youth don vex o. Na so dem go border today. Dem say today dem must open border. Dem pursue all soldiers and police wey dey for border. Say today rice must enter Yoruba land. You know people dey hungry now. Hunger dey, no be small. So boys dey vex. Una remember the time wey Sunday Igboho come tell us say he go open border. We think say he dey joke. Now e don become reality. In fact, me I even support make dem open the border sef, because hunger too much for this country. People dey hungry. See, no work, nothing. To survive e no easy. To chop 5 times, 3 times in a day. Yes, if you chop 5 times, nothing bad there. Ordinary 3 square meal, people cannot afford it in Nigeria. All these youths who I dey see now, no be say dem carry gun, abi dem wan go fight police, abi soldier. Na hunger dey their body, dem dey vex. Who we offend for this country? Money no dey, food no dey, even good light sef our government no fit give us. Wetin happen? Who cause Nigeria? Enough is enough. Upon all dis thing wey dey happen for dis country, na so person come talk say he wan do president for 2023. He no even wait make the year come. He don dey campaign say he wan do president, and the people dey live like this, dem dey suffer like this. Wetin happen now?
I even hear say today sef dem do APC primary election. Upon everything sef dem scatter the election. Abeg, all dis thing don do for Nigeria o. If na Biafra, make dem give Biafra. Make dem give Yoruba nation. And make Hausa sef, make dem go their own way. Make everybody hold im land. Na that time we go come know. If dem no do well, the people wey dey for that community go come know who dem go face. E no go be say everybody go dey face Buhari. We go hold our leader. Yoruba go hold their leader like this. Igbo sef dem go fit hold their leader say why you no do wetin we wan make you do. So this Nigeria, e just dey look like nothing is working. Nothing dey work for Nigeria again. Our youth, they need to be empowered. Yes, they need better work. My people, shall we still get president for this country, sha? Because I no understand. You know, we just dey see different kind of thing. Before we know now, our president go pay bandits. He go pay kidnappers. Why our youth, when dem struggle enter school, dem no get money after dem finish school? Even I hear say dem wan scrap NYSC. Nigeria no dey work again o. Everything, nothing dey work for this country. I no understand. Wetin happen? When did we get here? I could still remember it was not like this before now. No be say na like this everything take start. Even if you get money sef, dem no born you well make you sit down outside dey chop. If you chop chicken, people see you say you dey chop chicken. Before you know, na your neighbors dem go come kidnap your pikin the next day. So no be everybody, people no fit live normal life again. Mr. President, if you still dey there dey breathe, abeg make you do something o. And Oga Tinubu wey wan go 2023 go do presidency, shey you don see now with your korokoro eye wetin dey happen? Abeg make you prepare your mind o.